أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. گلی تماشاوان هجا دیسا درس ما فقه دست بکر فقه امام شافعی ام هاتمین لسر مکروهات لمیجه، یعنی تشتی لمیجه ده مکروه هفتیا دی ما خونده بی لأما ما تمام نکر بی مکروه میجه کاچنه مگو مکروه میجه ما زحف گوتن هنکیجه بانانه. مثلا مکروه لمشکنا لنک سر دستیا خواه، مثلا وقتی که خوامو زیده وره مرو المیج بکه ابجی مکروهه که وقت فرابه، یعنی زمان فرابه موزانه می رابه بگیجه میجهی دیسا مکروهه. اگر موزان بکه وقتا مرو رازی و میجا مرو بهره بیچاخی حرامه مرو رازی هیچاخی گرم رانازه. یعنی وقت زمان بکه کوی هشارجی بگیجه لمیجا تمام جی یا نخواه واجبه کل میجا خواب که فرض لمیش که رانازه، چونکه وقت رازی و میجا ویله هره. تدی حدیث جد بجه مسلم روایت کش دیام عایشه رضی الله عنها بجه قالت قلت که دیام عایشه قال صلی الله علیه و پیغمبر خدا قلت که اذا نعس احدكم وهو يصلي بجه اگر هنکی جوا خواوی هات و هونشکا چو و لسر میجه دبه فليرقد بلا رازه حتى يذهب عنه النوم حتى خواوی چو حتى خواوی روی بجه فان احدكم اذا صلى وهو ناعس بجه اگر هنکی جوا وقت المیج بکن و خواوی وره لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه دباكو استغفار بكي ودباستكو استغفار بكي رادب نفر الخط كي بدعاء الخط كي عجبي قاسي سنته مثلا وقت كو خواوي وره ويشاقي واسنايد الميج نكي حتى ميجاوي رافي باز رافي نقال مشكي مكروه لمشكرن زبلگاه ده مثلا سرگوه معروف میشه سر چوبلغا معروف میشه اوجی مکروهه. مثلا سلاخانه ده یعنی جه مذبح خانه ده حیوان تشرجی کرد معروف ویده جیل میشه که اوجی مکروهه. چمکی دبکو خوین من ویده کتبه مکروهه. دریا شغلوک ده مثلا ریکی دائما انسان ملت تید چه معروف رابل سنی ویرده رابل میشه که اوجی مکروهه. دیرا فالله ده مثلا ديرة في الله هذا كليسا في الله هذا مرور مشكي أبجي مكروهة نه حرامة لبلا مكروهة. دكانشتا جهيا ده مثلا جه عبادة خانة جهيا يهوديا ده مرور مشكي كرمانجيد بجن كنشتا يعني اسم عبادة خانة جهيا را يهوديا را بجن كنشتا هم مرور ويدا المشكي أبجي مكروهة. دقورستان ده مثلا مقبرستان ده مرور مشكي جه مزارلغا أبجي مكروهة. حمام ده یعنی جه حمام ده مرو میش بکه تدی برای حمام هبینه انسان چون ویده خود شوشتن مرو ویده میش بکه مکروهه. یعنی میجا مرو دبی اما منکه چیتره لجیه کو دول دجون جیه کو دول توب دبن دجون مرو واجی آجیل میش بکه بشه مکروهه. مثلا دیگلا وجی اوا پیامبر سام نهی کیش واجیه وصا حدیث کیه ترمذی روایت کید بجه ان النبی صلی الله علیه و سلم نهى عن الصلاة في المزبلة دبی پیامبر خدا نهی کیش مشکنا سرگوا سر چپلقا والمجزرة جیه کو حیوان تن شرجی کرنه والمقبرة جیه مزارلقا وقارعة الطريق نواریا انسان دا کوره انسان تن دچن وفي الحمام حمام دا وفي معاطن الإبل جیه کو دول طب دبن برهف دبن وفوق ظهر البيت سربان كعبه جي مرور مشبكي أوج مكروهه به سربان كعبه مرويش كي أوجي مكروهه. حديث كده هيا ابن حبان روايت كده بيجي الأرض مسجد إلا المقبرة والحمامة دبي أرض خده تف مسجدا يعني مسلمان هر ده يتكرر مشبكي إلى مقبرة وحمام دم كي مكروه الواجي هذا مرو المشبكي هناكو مجنابه يعني مش دبيجي مناكي شترة. لسه حديث كده هيا دبي لا توصلوا في أعطان الإبل دبي هن جي كو دبل توب دبنو جيفن جه مخل دوا هلوه درجی لمیش نکن وقتی وی درجی هلمیش نکن ویگا امهاتن لسر و تشتی مثلا پیرک و ظلام دمیجه دا گرش هفدو مخالف بن یعنی گرش هفدو فرق بن
کیجا جهن امی وانا بیجن دادی سنت تشبیه کرا کو مخالفت بظلام عربی که پنج تشتاده یعنی پنج تدا گر میجاوه نوک یا ظلام آبه او هر پنج تشتن وانانه یه اول مثلا پیرک وقتی سجده ده دست خواه جنگ خواه ده هفدو زکی خواه دنسا رانه خواه وصا خواه هفدو و دجدینه بطن خواه رانه خواه و دلسقینه یعنی دزلقینه اما ظلم نوصانه ظلم سنته کو هر دو باسکی خوش تنشت خواه بده عالی دور بکی و یا خود مثلا زکی خوش رانه خواه دور بکی اف ظلام راس اف سنته لاماش بیا کارنا بیا که گره و صاحب دن هفدو روى بيهقي رواية كيد بجي أنه صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان دبي رسول خده برد بيراكا درباز بي هر دو بيراكا لميش دكر فقال پیغمبر خده جوغرقو إذا سجدتما فضما بعد اللحم إلى الأرض فإن الأرض ليست في ذلك فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل بش هر دو بيراكا بجي وقت حوالي ميش كر هن مثلا گوشت خو بگیجن هفدو بگیجن سر عرضه و سا خو بدن هفدو یعنی بلا باسکی و نه شکلکی و نه آیری به نف باشقه بن نه فرق بن و زکی و جی دین سر ران خو و ساب خو عرضه بجدینن آبوی شکلی میج بکن بجه چمکی زلا پیرک نه کی ظلامایت میجده گره پیرک و سابک میجده هدمک الورده گره پیرک مخالفت ظلام عربیت میجده آد دوا دبیک پیرک گره دنگ خود مقابل ظلام اجنبی نظم بکی دنگ خبل نکی مثلا میجا جهری دجی تدی میجا جهری وقتی که میجا مغربی به عشای به صبح به معروف فاتحه خو و سورت موت خونه معروف اشکاب خونه هم ظلام راجی سنته معروف دنگ بلند بخونه همش پیه کاری سنته بلند بخونه و جا وقتی که مثلا هناك ظلام أجنبي هبن ونا محرمي بن وبلا دنگي خواب لناكي ميجي جهري داجي بلا دنگي خواب لناكي چمكي خدا جل جهود بيجي استعيذ بالله فلا تخدعنا بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض بيجي هين دنگي خوصا نرم ناكن نازك ناكن دباكو إنسانكو فاسق بقلبي ويدا نخوشيه هبه طمايانا قنجيه بكي يعني أبجي دليل كو دنجي بياكي فتنة يعني تحريك دكي يعني سنة يعني جرا يعني دنجي قبل الناكي وقت كو ظلام أجنبي هبن دنجي قبل نزم بكي بلا بخينه أما ظلامنا وصلنا ظلام يعني ميجي جهري ده بلا دنجي قبل نكي بخينه ميجي جهري كي جانن مثلا ميجي مغربي هر دو ركعات أول ده بلا دنجي بلند فاتحة وخبخينه سورة بخينه ميجا عشاء هكذا هر دو ركعات أول ده ميجا الصبح هر دو ركعات ده بلا دنگي خا بلند كي بخونه لما بيرك جي سنة جوارا بخونن أمانات حضور ظلام أجنبي ده به وقت حضور ظلام أجنبي ده به بلا دنگي خا بلند نكن إيد دوا مخالفة ظلام بيكش ظلام مرة في دريا بيجي وقت إذا ناب المرأة شيء أثناء الصلاة بيجي وقت كنت تشتكي هات سر بيكي تميجي ده مثلا احتياج شيء بيكو هناك إيقاظ بكي وأرادت أن تنبه أحدا من حولها لأمر ما يعني تخازكو هناك الدورة أخوة إيقاظ بك مثلا ديالم صبية وبكبا آجرده ومثلا تشتكي أو بك جبويكو هناك إيقاظ بك هاجي هبن وكيف مثلا فإنها تصفق دبي تصفيق بك معنى تصفيق شيء يعني كفا دست راست البشتا دست چپه بخي مثلا هاو صابك تصفيق أوه بأن تضرب يدها اليمنى على ظهر كف اليسرى يعني كف دست راسته والبشتا دست چپ بخي أما الرجل أما ظلام بقوصات تشتكي الميجة دهات سريوي چه مثلا إمامي مثلا غلط كي إيقاظ دكي وياخد مثلا تشتكي ديبي تنيا هناك إيقاظ دكي فيسن إذا نابه شيء في الصلاة أن يسبح بصوت مرتفع لا بقصد التنبيه دوی سنت وقتی تشتکی ها سر ظلام میجه ده تسبیح بده بجه سبحان الله بدنگی کی بلند نب قصدا مثلا هشیاری ایقازه بلکه به قصدا تسبیح قصدا ذکره بجه
چونکه وقتی هر تشتی کو بیجه نب قصد تسبیح به چه قشاقی مجای بطال به یعنی وقتی بیجه نیت آوی دیسا ذکر به بی شکلی بلا بیجه سبحان الله نخواه یعنی تمامیلا نیت آوی ایقاظ به اصلا نجازه لما رواه البخاري ومسلم چمكي بخاري مسلم هر كاجي روایت كيا عن سهل بن سعد رضي الله عنه سهل كوري سعد خديجة راضي به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رابه شيء في صلاته فليسبح پیامبر خدا گفته ایکو مثلا تشتکی بکوش شک و شبه احتیاجاوی ایقاظ هبه بلا تسبیح بده بيجي سبحان الله فانه اذا سبح التفت اليه بيجي چمکی وقتی کو تسبیح بده محقق هنا کی لمرنن وفهم بكنا وانما التصفيق للنساء بالتصفيق جيش بيرا كاريا يعني وقت تشتكي ها سي بيرا كارجي بخازن هنا كا ايقاظ بكن بلا وجي تصفيق بكن تصفيق جي او کو مچاگو يعني كفا دست راست پشت دست چپ بخن وصاب بشكلي یہ چارا تشتی کو پیرک مخالفت ظلام ردکه ویایا دبی جميع بدن المرأة عورة ما عدا وجهها وكفيها بجد تمام بدن پیرک عورت المجد جرا خویا نکش غیر روی هر دو دسته غیر روی هر دو دسته جرا ستار بد همی تف عورت حساب غیر رو دست خارج چامت بیدش در باسکی خدای جل جلاله بجد استعیذ بالله ولا يبدين زينتهن إلى ما ظهر منها دبلا موضع زينت يعني جي زينت بلا أشكرنا كن بلا كفشنا كن إلا تشتكو ظاهر بي ظاهر جي دبن جمهور دبجة معناه أو زينت جي زينتها يعني موضع زينت وجهكو أشكرنا كن المجد وتشتكو ظاهر جي كوريا هردو دستن يعني غير هردو دستا وغير رو بلا جي كدي المجد عورته ونخويه روى أبو داود وغيره ديس أبو داود وغير أبو داود جي روات كي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ديام أم سلمة جيش بيغمبر خده برسكي عليه الصلاة والسلام قلت أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار قال إذا كان الدرع صابغا يغطي ظهور قدميها بجد ديام جي برسكي يا رسول الله بيك دكاري تيك فيستاني ده و چارکی که متوجه سر خوا و تنه ده لمش بکی و پیشمال و تنه به یعنی اتکی و تنه به قال پیغمبر خدا گو اذا كان الدرع سابغا و اگه او فیستان درج به یختی ظهور قدمیها دبه حتی پشتا پیویجی ستار بکی حقا درج به پیویجی ستار بکی او چاخ یک جلی و یک فیستان کی ود کار لمش بکی و مثلا خمار جي او چاركا سريه يم چاركي و يعني او كفيات اوجه سر خو و فيستانه كي تنه ريبه دويت كار به مش بكي ياد بجي جبي حديثه تفهمه يعني وقت کو پشتا بيوي بنخمينه حالت قيام ده حاضر ركوع ده حتى وقت کوش بيابه دمكي اثناء سجده ده جي بيوي دنخمينه چونكه وقت پشتا بيا تف نخمان وقتش خود پیه که وقت چه سجده خود ده هفدو و تمام اعضای بدناوی و شاخی او پیر فراس یعنی او کراس و بنخمینه ستار بکی اما ظلام عورت المجده چه خاصه عورت المجده یه ظلام او کو نابینا چوکه و ناووک ستار بکی او قاس عورت ظلام المجده او یعنی وقتی کو نابینا ناووک و چوکه ده ستار کر مجاوی صحیحه لا ما سنته تشتكي جوري جيبا وجه سرخه اني قال مش بكي چاما قوتي دار قطني بيهقي هر دو جي روایت كن الحديث جي مرفوعه دبي ما فوق الركبتين من العورة وما اسفل من السرة من العورة دبيش هر دو چوكا ظلام را هر دو چوكي انسان ظلام سر عورته وبني ناوكي جي عورته دمكي ظلام را عورت ظلام آبت میجده یعنی نافکی حتی چوکی نخویه گره ستار بکه یعنی بی شکلی کار میشت که لما سنتا کو مکروه تشتکی دی لخانه که مکروه رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه بخاري جابر روایت کی انه صلى في ثوب واحد دبی جابر دبیجه پیغمبر خودت یک جلی دمش کریه
يك جلكي ده. وقالت بجي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد بما ديتا پیغمبر خدا عليه السلام يك جلكي ده لميش كري. روايات كانت بجي صلى جابرون في إزاران بجي جابر جيت پیشمال کی تنه دل مشکیه دمه کی اتاکی تنه الخویکیه الخال پیچایا و میجا خویکیه تدی يعني غالب ایزار چنه ایزار يعني او تشتی ناوو که حتی چوکه دنخمینن ایزار اوه يعني تعبير ايرو اتاکیه يعني اتاکی الخال پیچایا المیجا خوصا کریه ای پنجا کو پیرک مخالفت بظلام مرد که لا يسن الآذان المرأة مثلا اذان هر انسان کو تنبه و یا خود جماعت بکی سنت بر لمیجه اذان بخونه قامت بکی بجا گلو اف سنت پیرک کار جهه یان تنه به نه سنت پیرک اذان بخونن نه سنت پیرک اذان بخون اما قامت سنت جواره یعنی وقت لمیجه هات بلا اذان نخورن اما بلا قامت بکنه اما بجا وقت کو دنگی کی نظم اذان بخونه دبه نمکروها چونکه او جواره ذکر تعصبه چونکه اذان تب ذکره معروف ذکر خودت کی الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله معروف ذکر خودت کی دبه نمکروه وقت به دزیب خونن دنگی خبل نکن وی شاخین نمکروها اما اگر دنگی خم بلند بکی اذان ده وی شاخی مکروه اذان بلا نخونه اگر خوفا فتنه به خوفا فتنه به ترسا مثلا حاشا نقنجيها به ويشاقش وا حرام دبي جا مطلقا دنگي قبل نكي اذان نخويننا افرد مثلا فرد جي بيك مخالفت بظلام مراد كن يعني اذان ده يعني اذان ظلام مره هي امش بيك كارتنا مثلا ظلام نوصانا وقت هر ميجي سنت کو ميجا خو باذان بخوينه ميج بكي يعني مثلا اول تنبه وجماعت بكي جرا اول اذان بخوندن قامت بكي نوكا چونکی ما برای مگو سنتش بریال میجه اون اذان خواندن قامت کردن گره وانا مطلقا یعنی وا سنت بینه جه یعنی ظلام رفت سنت لامش بیا کاره نه سنت گلو تشتی کو میجه باطل کن چنه هنه کی تشت هنه میجه باطل کن امی وانا بیجنه مثلا وقتی کو انسان کی سر میجه بی و تشتی هنه کو ام بیجی بکی میجای باطل بی یک جه مثلا خبردانا عمدي مثلا كلامك عمدي قصدا مجول به مثلا كلام عمدي تشتا يعني خبردانش قصدكم مجول به غير قرآن ذكر خده والدعاء يعني كلام مرور نورماش خرا به خبر ده هاو خبردان کی وصاب بك وقصدا وصا خبر بده میجاوی بطال به چما چونکی بخاری مسلم هر کاج روایت کیا عن زيد بن ارقم رضي الله عنه زيد كره ارقم بيجي قال كنا نتكلم في الصلاه بجمعت میجده بره ما خبر داده يعني پیشیده ما مجول دبید ام نوال میجده میجی ما عمدی خبر ده قصدی ما خبر ده يكلم احدنا اخاه في حاجتي وقت احتياجك شيء بيا ما براي خورا ام مجول دبید ما خبر دي ام نوال میجده بین حتى نزلت هذه الايات تا حتى اف ايات هني نازل بي خدا شد بيجي استعيذ بالله حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى بيجي هين میجه خو محافظه بكن يعني هل ميجا خا مقاطبا والصلاة الوسطى خصوصا ميجا عصري ميجا إيواري ميجا عصري الميجا عصري جي مقاطبا خصوصي وقوموا لله قانتين يعني رابن ميجا أما بخشوع رابن ناكو هن خبر بدن أفردا وقت يف آيات هاد بما دفش خبردانا نوال ميجا دا كير ما تركير ما هدي نوال ميجا دا مجول نبين خبر ندا وروى مسلم روايات كيا عن معاوية بن حكم السلمي معاوية كره حكم السلمي رضي الله عنه بجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بجاء پیغمبر خدا قال قوتيا له بجوي معاوية كره حكم را قوتيا وقد شمت عاطسا في صلاته دبيت نظام ميجدا يكي بهنجي أو يجي راقو يرحمك الله صنف الميجدا عيني وصا جيرا وصاد بجي پیغمبر خدا بشتل ميشكر تشجي راقو بأن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس دبي اف ميجا هني كو ام دكنا نجائز كو تشتكي خبردانا انسان مرفت ده بيجي يعني تشتكي كلام انسان مرفت ده غير نبيجي انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن بيشم كيف لميش تسبيحا تكبيرا خدنا قرآنية جا جبروي كلام اجنبي غير معروف ناول ميجي ده نبيجي وقت مو بيجي ميجا معروف بطال به
دوی هاتیا مثلا او خبردان کوش دوی مردار که عمدی به دوی دو حرف چیز دوی مروف در که يعني دو حرف جيبن معناه ويجو تنبه ديسا ميجا مروف بطال دبه اگه مثلا حرف تنبه معناه جره به ديسا ميجا مروف بطال دبه وقتی قصدی به مثلا حرفك انسان کی بيجي تا خارن خاريه او يسا بيجي نا ابنا كلمه یک حرف اما معناه کی جره هيا اوه حرف تنبه بيجي ديسا ميجا بطال دبه اما مثلا وقت دو حرف بن به معناه جيبه ديسا ميجا بطال دبه عربي دجي مثلا حرفك هنا معناه جره هنا وكي مثلا قي افقي يعني خو محافظه بك بين كلمه هنا وقت حرفك بمعنى جره تنبه مجاي بطال نابه ده اما وقت كو حرفك بمعنى جره هبه الميجي ده بيجي قصدي بيجي مجاي بطال دبه وياخذ مثلا بيجي في يعني سوزاخه بينجي يك حرفه اما معنى كي جره هيا اما وقت كو جبير بك مثلا نب قصدي مجول بالميجي ده جبير اكر وياخذ مثلا نيوكا مسلمان بيا نزانه كود ميجدا مرف خبر دي حرامه ويشاخي عفو جره هيا ميجاي بطل نابه اما جا شش كلمه نزيده به يعني انسان كي خو جبيره بك بلا حتى شش كلمه جي فتوى هيا ميجاي بطل نابه اما شش كلمه زيادتر به ميجاي جي بطل به هر نقده يعني خو جبيره جي بك يجي فعل كثير يعني فعل زحفي تميجدا زياده مثلا قاضا باوجه وحتى فعل كي نجم يجي بكي دي سامي جاي بطال به يعني تشتكي مخالفه فعل ما يجي به ويتشتي بكي اما بشرط كو يعني باي هفدوره به وزحبه او شاقي ما جاي بطال به چمكي ترس نظم الميجي مثلا هنا قلت سه حركه يعني قلت سه حركات ركن كي دا وقت جي صادر به من انسان مشكر ميجاي شاقي بطال به يعني جرا اف نل باي يعني باي هفدوره به يعني تيك ركن كي دبن قلنا معروف سيف حركات بكيت ميجي ده بي هبدور ابن يك ركني كده به هنجي ميجامو بطال ده به يك مثلا جلمو نجاسات کی هات کل سر جلمو سر بدنمو مرو نوال ميجي ده به يعني نجاسات کی هات کل سر بدنمو اما وقت کو هش کی به مرو عجله و نجاسات سر خراك ميجامو بطال نابه اما وقت کو شل به معروف نکاره تدی وقتی شلبه نجاسته میجامو بطال به همه چال جله معروف که به چاخی بطال به میجامو مثلا چم کی مثلا مگو شرط انسان کی لمیج بکه گره بدنوی طاهر به و هم جله ویجی طاهر بهش نجاسته اف شرط کی لمیج بی وقتی که اف شرط نجیبه دیمه کی وقتی نجاست لیکت سر میج ده بجی سر میجایی بطال به اما مثلا با کی نجاست کی آویت سره او نجاست جی نه شله بلکه زوایا آنی دن ویجی رابی سر خود دویی که ویچه قیمه جایی بطال نابه آورده دیسا پروگرام ما خلاص بی برنامه ما حتی جای کی دیتر هنم خیر و خوشیده سلام خدا سوابه امانت خدا بنا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته